Sipheka nenkulunkulu ukuthi ligama umntwana kadala uthi asenimethile ligama kwetha-ke sikubona lapha nawe empompini wethe mande and manje ungawetha sithi utawugeza ngawo uyawasha uyapheka mhlawumbe yakorobha senimethile lo mvala ligama nalembida leli gama anibidi lama-alphabets njengoba hlala asho umfundisi ngegama logeza udasuhlobe yini ukuthi makhwapha tinyawo ini ngeke liphunga liphele kodwa nawe utawenta ngesekudla njengoba sibacela nje bazwana ukuthi bunanzi bekukholwa ensukwini yokugcina nekulungela kuhlwithwa ukuthi ligama la Jesu alingabi ngesencele alibe ngesekudla phinde nawe break down ligama la Jesu akungabi ngilama alphabet ungasigcoka skipha lesibhalisa Jesus but sekuthi kuyesabeka nje ukuthi akusuye lo Jesus umuntu angangeva lapha ngathi sebaphika Jesu kanti ishela vele kufundisa kwakhe kuba khona lokuthi songasuke ukuthathe kabi so akumele libe ngile alphabet ligama la Jesu ministry ngoba nawe nje na ungathi nje ngegama lokugeza then-ke safundzisa-ke ukuthi indzaba yokwetha umntwana ligama sasho sathi uNkulunkulu nje legama lakhe igeneration uyatisholo lapha kuMoses ukuthi bo-Abraham angivelanga eMoses but la kuwe sengivele ngiyahwe I am who I am in that situation. Phindze Moses na uthi ngingibani ligama wabuta Moses wathi uNkulunkulu songifaka enkingeni Moses. Mina ngindaba ngiloko lengindaba ngiko ngalesikhathi uyambona-ke namhla uyavela lapha. Usiphe namhla uyasipha namhla lo sinkwa sethu. Sesifundise kakhulu-ke sibona-ke impilo awugezi nje ngemandi bese wafaka ebhodleleni efrijini phinde uyafuthumeta. Nesinkwa noma sesithenga everyday ubona umntwana ngendlu uphatha isinkwa sebantwana. Wabekiswa kahle nje ukuthi sinkwa semihla ngemihla ngoba vele kuba njalo ne-rice nashukela nelibisi ekhaya ngunya kunenzaba bathi ukuphela lapha kulesikopoti banje ishukela uyohlala umunye njengoba na Jesu nje umunye but uchamuka ngalesikhathi imagine ekhaya nasekude sinkwa kude shukela nemanti laphuma lapha kugiza noma laphuma lapha kushawa uyabona nakukhona lokuthi emanti manje nanganje logeze ngawo nini yabona so wakhohlwa but ekukholweni kukhona athi umuntu ugeza ngemanti manye faka efrijini phindze wafuthumete uyabona ukuthi ungagcina sowumbunjuka nje la mtimbeni kunjalo-ke le besibona ebandleni sase siyafundzisa-ke phindze futhi further ukuthi uNkulunkulu nabangete nje ambule ligama in a certain generation ehle nje uNkulunkulu kungenteka ikhweyezi namhlabeni ngoba konke lokhu la ngiko uNkulunkulu kungagcwaliseka so sithi-ke nasifundisa uNkulunkulu igama lakhe sembatho sakhe njengoba nawe nje buka impahla leti wardrobe noma etrangeni awunamhla ushayina isudu naye kuningi nje bazona kumnanzi kuthe uxhosololo so uNkulunkulu-ke nakangehla kungenteka yonke le nto lena bese kuyafundzisa umfundisi ukuthi kungenteka yonke le nto yenteka at the same time ngoba uNkulunkulu akakhethi kwehla yabona amasotsha nakehla kuparachute sikwehla linye gcum sase sibekisa-ke ngokudla lokungifo ukuthi na ungakufaka endishini yinye ukutamatisi noma-ke le ndishi ungayiwashi number 1 uphakela konke kwakhabo liphalishi liphalishi neligusha bese le ndishi ayiwashi so ufaka liphalishi namabhontshisi indishi ayiwashi faka liphalishi nemfishi indishi ayiwashi so ugcina-ke ngemasi liphalishi nemasi yabona lokudla lokuthi siyakudla la khaya kuthi namhla ngilesingakhi ini akwendeki kudliwe kufakele ebhodoleni sathi-ke kumnanzi mani bazalwane uma iBhayibheli esikholwani baprofethi indawo simamiswa namadingceko takhe lokho ukuthi nje kunetinto lokhenzakala ukuthi asikholwe at the same time ngoba nakukhala licilongo ngeke sive labaprofethi noma tingceko takhe ukuthi asambeni selikhalele licilongo ukwahle lokutivela ingakho-ke uyasipha-ke uNkulunkulu igama lakhe ukuthi ngitivelele uyabona lokho ukuthi besingathi nje siyimini zilenkulu sinethe imali noma emasontweni sigcwalisa stadium bebangeva-ke bantu kanti uNkulunkulu uyakusebenzisa nakuya but nje thina solo sinayo le title lokuthi live la uNkulunkulu licala eJerusalem and siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi sokushaya umthetho nabanje laba bakhona ukuthi asesive ethi uNkulunkulu uthini emfundisi uthini la nibeka khona sibaphile-ke bazwane sabapha etindzaweni tonke then-ke kunaligama nali lelithi umkhonisi lo munye uyabekisa ngalo ukuthi nakangena emshadweni bomakoti kwathiwa umkhonisi nami-ke ngisho njalo ukuthi leli gama lethi umkhonisi
Lokhu nje sithi sikhembile inyanga, emaviki, ngay'inyanga, lo-November nje. Ngileti into lezi tidlako kwasesiza sibanikete bazalwane. Asilibuka ligama lethi Mkhonisi ukuthi Mkhonisi, one good example nje. Uhlala athi umfundisi yonke isemon sibuhamba soyi-check-a kuma-academics or educationally ukuthi kuyahlangana akubona-ke. Uyabona nje nasi ujova abantu ungudokotela ungunesi lo 4 years lapha uyafunda kubo-computer bakuniketa ama-assignment yo-researcher kufakwa lo mkhonisi. Uyambona lo 4 years ukuthi ulabo research lapha uyahamba uye kuphi yo-research yabo lecturer bethu bashintshane bakumakele kuba nema-test kube i-exams uya ku-second year, third year, fourth year kanjalo. Kwendiwa lokhu awukhona nalo-ke ligama awukhona kujova abantu after 4 years. Phindze basemabhanga sibeke nje mabomu laba e-accounting yosebenza ebhange. Kufakwa lokuthi ukhona ukungikhokhela imali lapha emshinini. Kodwa-ke ngiyathanda ukubekisa ngalabo nesi bodokotela. Na ungadlala uyabona nje bomfundisi ukuthi nangathiwa nawe uya-operate la sekuthiwa kusasa gijima mfundisi. Okay, ungangibukeli phansi ngoba ngathandaza mina ngihlule bodokotela lapho. Manje sesithathe literally sesikude the spiritual part. Umfundisi uyomfaka lapha sinangumva umu-operate angabona ini umfundisi. Kuthi nje angifuni ukuthi ngabathi ngivula iBhayibheli bazwana iBhayibheli linakho konke. So angeke sengikhone ukujova abantu ngoba ngide lo mkhonisi. So vele bazalwane ngegama lokugeza akungabi alphabet, akube ngile ministry. Nalapha-ke le esikoleni lo 4 years iyafakwa le ministry. Futhi akucala lapha kulo 4 years ucreditile ka form 5 akusiwo ka form 5 uyele emva bo form 4 akusiwo bo form 4 nabo form 1 ubuyele emva ka grade 7 akusiko ka grade 7 ubuyele emva le crash. Sesibe sithathe nje ukuthi umfana usophasile crash uyagraduate grade 7 ucedzile form 5. So lo ngumkhonisi lo. Asesithathe lo 4 years ke uyabona lokho ukuthi uma lo mkhonisi udlala uhamba uyobhema ka form 4 hlale sibekisa kanjalo angeke emkhonisi. So bazalwane uNkulunkulu umkhonisi wena loshadile wena loyoshada wena loqala ibhizinisi. Phinze uNkulunkulu yini leta wenda bazalwane ukuthi sihlwithwe sikhone kuhlwithwa. Yabona nje la ngathi ngichamuke nesemon nje umfundisi uthi bazalwane ngisafuna ukuthi nilalele lakho nitokukhona kuhlwithwa. Nangabuta kumfundisi ngihlele ngusho mfundisi laba labahlobo ngako laba labaphinga ngako laba labebako laba nasatshwala batawohlwithwa yini ngeke mfana mlene abakhoni kuyekela tshwala abakhoni kuyekela kuhlobo abakhoni kuyekela kuphinga abakhoni kuyekela kweba. Sesichazeka nengesi lokweba kusisona sithelo sesona sona kungamukela uJesu sesiyathi ke Jesu uthini maye kumnandi la sikolweni. Uyababona abantu abakhembile wena sibaxoxa hle banama discussion labanye amthathe na 10 hours ukuthi asihambeni sokudla bazana sitawubuya lo mnyazi bazalwane. Lapha nini kanini njani lapha ngathi kude umfundisi kuyashukana nje ngakhathi le mvimbine kakhulu nase tertiary kukhona kusinema group discussion bese lokunye niyobuta lecturer. Siyakhashane bazwana siyacela noma singathi singu-20 million sitayibona indzawo lokumcoka nje. Noma-ke abantu sebadlala utawusiphi umfundisi utawuthi wena inalo YouTuber angasho ukuthi abe njani. Angigcine-ke ngalokho ukuthi-ke uyakubona-ke lokuthi yini leta wenda athi sikhone kuhlwithwa. Lo mfundisi wakho sokuphendulile ukuthi laba labenta nje ngeke vele kulokuthi bethe le ministry. Uyakubona nje ukuthi la ungasuka nje wena uthi hayi ngidawudlala ngibheme nginathe tshwala ngente konke bese-ke nakukhala licilongo sengithi ngiyakhona kuhlwithwa. Uyabona ukuthi shothi kufana nokuthi lokuhlwithwa kunjengokuthi kutabe kukhala licilongo noma-ke kufana nokuthi utabe ujova abantu ukuze utokhona kubajova ehamba nyalo bese tertiary mkhonisi. So nali igama lesilithula bazwana lidzala lithi mkhonisi. Unetinkinga tethi imali kunjani emshadweni kunjani ekhaya kunjani emgwaqweni yonke lento lena ubhutsa kabi. Mkhonisi ukhona but ngeke asebenze uma ungasebenzi akakukhonise utokhona kusebenza. Ligama laNkulunkulu igeneration dabinza vele uNkulunkulu John 17 sihlonipha yena uthi babe ngibatisile ligama lakho ngidaphinze ngibatise bekasho ukuthini Jesu njengoba sesikhothile lena sibo Abraham nje abamati labo Yahweh bathi ligama laNkulunkulu Moses ufike uNkulunkulu uthi siyanithanda bazwana izwi nje le. So nawe share this to other people. Amen.